soja na području opštini Zašata na 11.550, Slunječnik na 1230, a merkantilna kukurica na 15.500 hektaroh. Pahovci očekuju pri Slunječniku menší urožaj za 20 do 30%. Pri soji bar spodli urožaj jem kolo 700 kg po hektare, a pri kukurici urožaj bude menší i do 50%. Za kukuricu u Zarnu na Šiljanskim pijacu už hledane 2400 dinari za 100 kg, ali še predavala po 2200, a u Valaloh še mogla kupiti i po 2000 dinari po meteru komu nužne za predac. Mocni dišć u Bikiću pretarhnul lavku v zmahanje Srbiji. Bikićanje protiv Šiljanske jednoty vodzeli zo 3-1, a tak zmahanje i registrovane. Inšak u ješenskim kolu Srpske fotbalske ligi Radnički zo Šidu u Temerinu od Slogi stracel zo 3-1, Radnički zo Srimske Mitrovici u Senti povedzel zo 3-1, a Sloga u Erdeviku u Novosadsko-Srimske fotbalske ligi zvladala Červenu hvizdu zo Novosadu zo 4-1.